dogodilo sa vašim očima? Ne znamo, direktorka. Cloud Tower je zamaćijan. Veštice su ga opkolile magičnom barijerom koja emituje užasno jaku energiju. I kad smo pokušali da se suprotstavimo, iskupili smo sve svoje moći, sve, osim Bloom. Koja magija može biti toliko moćna? I kako to da samo ja nisam izgubila svoje moći? To je jednostavno, Bloom. Tvoje moći potiču od zmajevog plamena. Nepresušnog izvora magičnog univerzuma. Uzmite. To su delovi mog zmajevog plamena. To će vam dati snagu. Wings, morate da zaštitite ove magične plamenove. Uskoro će iz njih zaiskriti nova moć. Ali kako? Tako što ćete biti dobre i hrabre i podržavati samo takve stvari. Zahvaljujući Bloominom zmajevom plamenu, svaka od vas će posjedovati magične moći. Do sledeće transformacije. Hvala ti, Bloom. Koristit ćemo zmajev plamen. Da podržimo našu snagu. Pobedimo Triksice. I sačuvamo Limfeju. Triksice su zauzele Limfea College zahvaljujući trendovima koji su nadjačali učenike, uključujući i Florinu mlađu sestru Milu. Zbog ograničenih moći, Wingsice su prinuđene da se povuku u Alfea College, gde će se fokusirati na osnaživanje sopstvenih moći uz pomoć specijalista i profesora Palladiuma.